Hay nişik şap kıraşalar ha? Ne? Biz şunday turnirlarda kaçan kıraşırız yine? Hey kıraşırız el alay bir saçıklar. Karal Noy, ihtibar ettin mi? Nurgaliyev Zaripov nişik alıp berdi. Yaşlarını kıraşa bitin de o. Mesela her yıl sabatoyda batır bulup kalav. Bu da jingmese kim jingse inta. Şuna da karamasdan Zaripov kimin koymadı. Mine kurdatır ikinci yılga ul batır kalacak. Eğitken iyiydi diyersin. Olay bulsun. Karal Noy. Bir de bugün diskotekaga barıp gelip. Oy yok, Ferit yok. Duydum men o diskoteklara, menim qaytып йоклыйсым келер ахырдан. Бигрәгесен йоклыйсың, картлар кебек сөйләшәсең. Картайгач та өлгерерсең әле йокларга. Әйдә, минем өчен. Синең өчен. Әйе, соңгы тапкыр. Әйе. Барабызмы? Әйдә. Рәхмәт. Qari tizden eng aktiv bolельщикларга aylanashamiz. G'umurda televizordan qarammagan kurashga yuribmiz bit. Bugün de uçratmadık. Belki ular bir nima kurashchilar deb tugildir. Sening oldingdan maqtanganlardir hali. Kurashchilar bulmasa tegi yigitlardan eshik jingsin diyorlar. Tegilar bit üçeydi, abular ikkovgina. Shu. Vallahi ayaklarım kalmadı. Şurada yığılıp ulem. Yarar indi seriye, dağın ağzına. Yok, men seni anlamayım. Yigitler ortadan eşelon bulup yürü. Sen nehirde bilgisiz, isimsiz, bulmagan Batman'ı izleysin. Nişiginde bulmagan var ol, tabıp bana bulmayın. Bek vinanı var bir tabaşak.
Yigitler, Nihal. Sizni ko'rgach bitdi. Şoyan yigitler ekansiz. Biz shoyanlar ham topqirlar majlisida. Нәрсе? Яш егетің тілі yok мәлі, келешмей. Ул tilin uyinda unutib qoldirgan. Ayda Farid, uyga qaytib tilingni olib keling hali. Подумаешь, bir keregiz var idi. Kızım, kişegi yığılışta okutuşun birden maktamadı özünle. Okulu aksadı. Ders boyu seriye bilen söyleşi oturadı. Nindi bitmegen söyleşi, iyde de, uramda da, mektepte de şul bir söyleşi. Jitti, bitti. Diskotekalar turunda uylamadı. Ene institutka kirgeç yürürsün. İyde de bir şişlegenim yok. Bulayda ders hazırlasın deyip bir iş kuşkanım yok. Jitmese küreş deyip jinlendigiz. Kızlarga nindi küreşindi ol. Baletqa yürsegiz bir hal. Tezgine kibitke varıp qaytam. Bugün bir kayda barmıysan. İyde otur, dersini qara. Gittim, paka. Kinde kite ola yaradı
aldың сен bu жерні? Кім аларға құшты? Сен қызы артығын қуана башладың. Әйтмеген сайын. Сен нәрсе? Әти нәрсе болды, әти? Әти. Скорый шақырып дейм, әти. Су керек ме, әти? Нәрсе болды мұнда? Қызым, Шамил, не болды сена? Қой түшің ауырда, жаным. Шамил, не дәшмейсің, Шамил? Не болды сена, әйті? Шамил, әйде өскенің кіріп ят қызым, әйде, Шамил. Керек. Өзің міне. Шамил, әкім. Оқырын. Сирестерін солдырын. Әкім. Ятып biraz. Halmen daha var, bilmem ne yapıp duruyor mu? Belki skoru şu kırgadır ha Şamil. Yok. Değil. Çifttir. Azgın çıkmından darılarını kaldıramıyorum. Sen yatıp dur. Мен білем, siz менен нәрседір яшырасыз. Тек аңлай алмайм нәрсені. Tanglım ki. Babay. İsen mi? Elleriniz nişik. Evet. Koralı. Zülfiye seni bik yarata. Siz ikiniz ortak til tapa bilesiz. Kichkina şaqtan birga edingiz beyt. Chaqiradi o'zingizga. Siylashig'iz hali. Belki jaylanib ketar. Yo'q, g'alla narsa bo'ldi u qizga. Anladım ki. Yaxşı. Yarar. Yaxshi. Yarar baba, esen sağ ol. Nerse oldu kendini tağın.
İsen mi kızı? İsenmi deveteyim? Sen beni burada sağılmışsın ahırı. Şaltıratmışsın da, gelmişsin de. Vakit yok bey, deveteyim. Keyfinde yok ahırı. Keyfim de yok. Kızım, ben seni bir bek sağındım ye. Seni kuresim kile. Şuna göre ben seni bugün Svidaniye'ye çağıram kızım. Hatırında mı? Kişkine şağımda deveti, eyde güley deyip aptıratı bitireyim. Şuna göre bugün ben seni çağıram Svidaniye'ye iyi. Eydele, oramlarını bir eğlenip, kömüllerini küterip kaytı gel. Eyde barik. Yarı kızım, ışıraşkanğa kadar. Yarar deveteyim. Baka. Ey kızım. Şiir kişisi bitmeyin. Emine şiirimden ayırdılar. Buna avulunu sağınan da buna bundakiler. Bunda içmesi avul isi var. Şunda kilgeç kümüllerim rahatlanıp gider kızım. Aybolat abi, siz tugulmasın bu? İstenmesiz halleriniz nişek? Eller beni tugulmasız mı? Men bit Aksu, Zimağur ağlıyorlar kızı. Samat'ın katını. Bu matır kız kim bulayım mı? Onun kızı mı? Tuktaylı. Bu Dilber'in kızı tugulmasın bu? Eytem şirli kim getir ışat durar? Ne annesi ikene? İsen mi kızım? İsmin nişek? Birinchiden, men sizning qizig'iz tugul. Ikkinchidan, men Dilbar qizi da tugul. Mening animning ismi Liliya. Siz yolg'ishdingiz. Ay hay, bugungi yoshlar nindi usalar. Kızım. Eyde biz kitiga. Bu opam bizni kim biledir bu tadakı. Seni Aybolat abi dediş. Kimsin Dilbar deveteyim? Kızım. Ben bitsin ayttim. Bu opam bizni kim biledir bu tadı. Hey koreli. Hey. Hey, dün kızı, isen mi? Sen? İsenmi Batır yigit? Sen hele atlarda yürüysün beni. Küreşçiydin tugul musun? Yigit kişiga 70 türlü hüner de az. Sen tanış bulayık. Benim ismim Ferit. Men Zülfiye. Abim benim deveteyim. Aybolat tavsan bulam. Sen bek şatmam. Zülfiye. Nindi motor isem. Men seni endi boshqa yo'qoltmam. Sen beni izleyen idin mi? Kızım. Sen özün koytursun mu? Yarı bağlar ben kiteyim hele.
Петрушка. Зейнеп, Нәрсе? Мені күтмәгән ең мәллә? кім күттім, күтмәскә. Қаралы, мен қазір білесімді кімді көрдім? Нәрсе? Иреңнең сөйәркәсен мәллә? Нинди сөйәркә? Тоқта, оның сөйәркәсі бар мұны? Сен қойын білесің. Қоян білейм. Білмәгән нәрсе сөйлейсің. Сен мені бұтамалы. Қаралы, білесің кімді көрдім? Ну, әйт инде. Дилбәрнің әтисін. Қайсы Дилбәрнең? Біздің кластағы Дилбәр. Ха. Айболат абыйдымы? Ну, шуннан. Шул мені танымағанға сабышты. Танымастан неше ел узгач. Ул яшьтә кеше бит инде ул. Таныды. Аның янында Дилбәрнең қызы да басып тұрайды. Әйтмәсә дә таныдым. Нәқ Дилбәр. Нәрсә шугатлы дулкынланасың? Белмим инде, шуларын күргәч йөрәгем әллә нәрсә эшләп китте. Куркудан да? Нигә әле мин алардан куркырга тиеш? Үзең беләсең инде. Юк сөйләмәле. Күпме гомер үткән. Каралы, кайт киттеләр соң булар? Әле генә монда иделәр бит. Фәриттән нәрсәләр сорап тора иде. Әйдә карыйга әле. Ну, әйдә инде. Я Шамил Киев. Не эшлибез инде хәзер? Мин нәрсә дип әйтергә дә белмим. Син нәрсә дидең соң? Нәрсә дидең? Бу апаң безне кем беләдер бутады диде. Алай булгач, бәлки онытыр? Онытыр. Онытмаса. Өйгә кайткач Лилиядән сораса, сыңанарга Лилия нәрсә дип җавап бирер? Хәзер аңа шалтыратырга кирәк булыр. Киев, бу шалтыратып кына хәл итә торган нәрсә түгел. Монда ничектер төптәнрәк уйларга кирәк. Безнең Казан. Син Казан турында шул хәтле күп беләсең. Аяклы энциклопедия диярсең. Чөнки мин монда туып үстем, монда яшим һәм үз туган шәһәремне бик яратам. Шуңа күрә аның тарихын да өйрәнәм. Ни өчен? Шундый бай тарихлы калада яшәвем белән горурланыр өчен. Син әллә тарихчы булырга җыенасыңмы? Тарихчылар гына тарих белән кызыксынмыйлар инде. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Үләне дә аның бәхеттер ул. Бәхеттер ул үз көеңне көйләү. Бәхеттер ул үз телеңдә сөйләү. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Тупсасы да аның тәхеттер ул. Син әле шагыйрә дә икәнсең. Юк, минем шигырь түгел ул. Роберт абый Миңнеңнеке. Беләсеңме шундый шагыйрьне? Ишеткәнем бар. Мин җырчы булырга җыенам. Җырчы? Матур җырлыйсыңмы? Әйдә җырлап күрсәт әле. Авыз тутырып урамда җырлап тормам инде. Зөлфия. Мин бит сине таба алмам дип курыккан идем. Син мине чынлап та эзләдеңме? Әле ничек кенә? Фәрит, мин дә бит сине эзләдем. Чынлапмы? Сөйбикә манарасы. Шәһәрнең иң борынгы манарасы. Сөйбикә турында легенданы ишеткәнсеңдер инде. Кайсысын? Менә монысын. Бер вакыт Мәскәү патшасы Сөйбикәнең рәсемен күрә дә аңа гашыйк була. Патша үзенә кияүгә чыгарга сорап, Казанга илчеләрен җибәрә. Сөйбикә моңа риза булмый. Һәм Мәскәү патшасы ачуы килеп, үз теләгең белән чыкмасаң, мин сине сугышып алам диде. Казанга сугыш ача. Сөйбикә душманның җиңүен күргәч, ире күмелгән мәчетнең манарасына менә дә аска ташлана. Менә шуннан соң инде хан мәчете Сөйбикә манарасы дип йөртә башлаганнар. Менә ичмасам мәхәббәт. Шундый мәхәббәт тә була микәнли? Мәхәббәт менә әкиятләрдә генә була дип беләсеңме әллә? Юк. Тормышта да бар ул мәхәббәт. Ләкин
Сен яраткан киши сени да яратса гана буладыр бит ул. Не қайтмай екенсің бұл бала? Қоя ерге мүмкін бұл уақытқа қатты. Әти, әйбәт егіт бұларға шағам дейді да бей. Бір көрді кімнің кім екенлігін қоян білесің. Ey Құдайым, башларына әллә нинди уйлар килеп, қайтмасқа ойладым икәнни. Башқа ул турыда сұрамады дейді бей. Қайтса зинһар, үзі башламыйша бір сүзді әйтәсе булмаямы? Ассагыз да, киссәгез дә бер сүз дә әйтмәм. Мин гаепле сезнең алда. Тик зинһар үзегезнең тәртипсез кызыгызны ачуланмагыз инде. Минем кадерле яраткан әти-әниемә нәрсә булган? Алар миңа бер сүз дә әйтми дә, ачуланмыйлар да. Мин бит инде гафу үтендем. О, сәгать ничә икән? Мин булай озак йөргәнбездер дип уйламаган идем. Бәхетлеләр сәгатькә карамый дип әйтәләр. Дөрес икән. Ярар. Әгәр дә сезнең миңа әйтер сүзегез юк икән, тынычыкка. Тынычыкка әтием, тынычыкка әнием. Бәхетле. Мин аны таптым. Мин аны яратам бугай. Мин сине сөяргә әзермен. Хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә. Яшәргә туганмын, сөелеп һәм сөеп яшәргә.